Ken Ofori Atta fi say oni o man dwirimu a oni o man dwirim keta se ne proye bia mfa ne nsase me pacho edi enti na ye use red alert ma ye gu wani mu ase ono anka no amra ho obi a wati bank data bank Ghana ha obi o data bank eye banga abua what say na wo ye gu wani mu ase sei na wo so nim say asem na ye ka to so no unni hu fo pacho chachana unni hu fo eti enti na wakotete edi enti na watete ambaso obi abehu bi awo ade na wodwane Ofori Atta oso yare o say nipa oso yare o say by the end of May na won cause ukwa no so kosa we yare by the end of May no o doctor say na mo yare say enu sa tam na won ntu beba say ye won November oh my etim dey busa say fi say onya corrupt ana ohun mu bon nsam ni mu a ade ti anka won kasa kwa won fa homma say minie me na me fa Akufo-Addo finance minister me na me nuane Akufo-Addo me busuari Akufo-Addo me na me ye me di o mananim OSP edi me nam epami achime eti mpacho me hu ni say me ni for eti maba bia mi tabam mu investigate me eti Ofori Atta o tabro chire horum o chire o US wa o dire